السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں آج پڑھن شیر میسور ٹیپو سلطان پیج نمبر 72. جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے. آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا. وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا. 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں. انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا. اس نے تنہا انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا. سن 1782 میں اس کا انتقال ہوا. اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی. حیدر نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلائی تھی. وہ اپنے باپ کی طرح ہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا. سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا. وہ تلوار سے شکار کرتا تھا. شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا. اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا. شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی. ٹیپو نے اس کو روک دیا. ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا. ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی 4 ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیں. فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا. شیر میسور ٹیپو سلطان آز برونٹھ تقریباً 250 ؤری اوس شیر میسورس مز حیدر علی ناوک اخ سپاہی روزان تو سہ پننہِ ہمت تہٕ حوصلہٕ سۭتۍ تٔمۍ ترقی کٔرمٕژ تہٕ اوس سُہ میسور ریاستُک حکمران بنیومُت. حکمران گوٚو حکوٗمت کرنے والا. دپان انگریز ٲسۍ امہِ دۄہ یژھان تِم ٲسۍ یژھان أمۍ سٕنٛز یہِ حکوٗمت گِراوٕنۍ مگر تِمن میلے نہٕ سۄ کامیٲبی کینٛہہ. یُس یہِ حیدر علی اوس سُہ اوس یِمن انگریزن ہٕنٛز چال اصل پٲٹھۍ سمجھان تہٕ تٔمۍ کیٛاہ کٔر کٲم، تٔمۍ کٔر اس نے تنہا انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا. أمۍ کیٛاہ دِژ یِمن انگریزن پے در پے گوٚو لگاتار دِژنکھ شکست. لوہا منوانا گوٚو شرمندہ تہٕ کٔرِنۍ تِم شرمند. تٔمِس ٲس پتہٕ یِم چھِ چال کران تہٕ مگر تٔمۍ کیٛاہ کٔر خطرناک محنت تہٕ دِژن تِمن لگاتار محنت تہٕ کٔرٕن تِمن شکست، کٔرِنۍ تِم لاجواب. ییٚلہِ پتہٕ ووت 1722 منٛز گُزریو سُہ. تمہِ ساتہٕ ٲس أمۍ سٕنٛز نیٚچی سٕنٛز عمر فتح علی سٕنٛز عمر 20 ؤری تہٕ أمۍ حیدر علی یُس اوس أمۍ اوس پننِس یُس ٹیپو سُہ اوس أمۍ اوس أمِس واریاہ تھٔز تعلیٖم ہُنٛد انتظام کوٚرمُت تہٕ تٔمۍ سٕنٛز جنگی تربیت تہِ ٲسن تٔمِس دِژمٕژ. یُس یہِ اوس أمۍ سُنٛد یہِ نیٚچوٗ ٹیپو یہِ اوس پننِس مٲلۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ باہمت گوٚو ہمت والا. حوصلہ مند اوس بیٚیہِ حوصلہ مند گوٚو حوصلے والا تہٕ أمِس اوس شیر سُنٛد شکار کرُن واریاہ پسند. سُہ اوس تلوار سۭتۍ شکار کران تہٕ صحس اوس سُہ یژھان بندوق سۭتۍ اوس نہٕ تٔمِس یژھان، سُہ اوس بزدلی سۭتۍ سمجھان. اگر کانٛہہ مارِ ہے سۄ ٲس بندوق سۭتۍ سُہ اوس سُہ سمجھان یہِ چھِ بزدلی.
دپان ییٚلہِ سُہ یہِ چھُ اَکہِ دۄہُک واقعہ چھُ تَمہِ دۄہ اوس سُہ مطلب उसके तख्त नशीन होने से पहले का वाक़ा है तख्त नशीन होना गो बादशाह हो जाना तम ब्रोह वाक़ा दलील अक दो गो यह टीपू फ्रांसी अफसरस सत शिकार करने यमन आव बुथ कन तो अम अफसरन कोर बंदूक तो हेतुन यह मारन टीपुआन रुको सह तो तम क्या कर तेजी सान तलवार ना टीपुआन रुको सह तो शेर आव तुथु यह हाव अम हसा कोर दुश्मनी पे हमला अमिस फ्रांसी अफसरस पे तो अमिस टीपुस टीपुन क्या दपन कोर तेजी सान तो यह तलवार तो यह कोरुन अमिस पे हमला कमिस पे सहस पे तो दपन अक्सै अकी लट त्रो तमिस तलवार तमिस तो तम हसा के चोशवे जंग तमिस गई तम जिस्म निश अलग फ्रांसी अफसर ये देख कर दंग रह गया दपन फ्रांसी अफसरन ये वुच तो सह क्या गो हैरान दंग रहना गो हैरान होना इस वाक़े के बाद से टीपू को शेर मैसूर के नाम से याद किया जाने लगा पत हसा थोक अम वाक़ा पत वाक़ा गो अम पे थोक अमिस पत नाव शेर मैसूर नाव अमिस टीपूस थोक पत शेर मैसूर नाव बाकी शुक्रिया।